Я Дима. Ух ты! Молодец! Сколько тебе лет? 7? Дмитрий Бистаев икуришаца накуала дысцәажәаӡом иара убасгьы дызныҟәаӡом ҳамзи ихыҵуан синдром Дени Океран изықәдыргыла аныҩс ДЦП диагнозгьы изықәыргылан. Дима иахьазы иҭахуп имаха ишьаха еиҳа ихы иаирхәо иҟаларц азы реабилитациа. Иара акурс дахысраны дыҟоуп Шәача импульс ҳәа изышьҭоу ареабилитациатә центраҿы. Дима иан Алиона Џьынџьуа илҳәоит ахәыҷы дныҟәо дҟаларц азы операциа шиҭаху, аха макьана уи азы невролог азин рылҭаӡом. Иахәҭоу ахәышәтәра дахысны алыҵшәа ҟалар аҩбатәи етап аҟны иҟалоит аоперациагьы лҳәеит лара. Дима иқәлацәа рыцхәмарра бзиа ибоит, агәазыҳәара имоуп ашкол ахь ацара. Иқәра излаҵанакуа ала дхәыцуеит, узизҵаалакгьы излаилшо ала аҭак ҟаиҵоит. Ермантәыла аҟынтә дыҟан аҳақьым-травматолог, убри ахәыҷы данихәаԥш ашьҭахь иҳәеит аоперациа аамышьҭахь ахәыҷыгьы дныҟәар илшоит ҳәа. Уажәы аԥхьа ҳара абри интенсив ҳазцар, дара ус рҳәеит ахәыҷы еиҳаны бзианы ацәажәара илшоит ҳәа. Ахәыҷы насгьы ашкол ахь дсышьҭыр сҭахуп сынтәа. Интенсив курс аамышьҭахь ахәыҷы ашкол ахь ибзианы насгьы аныҟәара илшарц ҟалоит, убас ҳәа исарҳәеит. Дима иан Алиона илҳәоит афонд Ашана раԥхьаӡа акәны дшаҵҵаалаз ацхыраарагьы дшақәгәыӷуа. Август мзазоуп ара Ашана санааи, уи аамышьҭахь Ашанахь снеиӡомызт, избанда издыруеит ахәыҷқәа ирацәаны иҟоуп ахәышәтәырра зҭаху, ацхыраара ирацәаны зҭаху. Сара сани саби сашьеи саҳәшьеи изларылшоз ала схәыҷы ацхыраара ирҭон. Ари импульс ацентр иҳарҳәоз асумма сара зы даара идууп. Уи азыҳәан абрахь афонд Ашанахь снеит. Аԥсны иқәынхо ажәлар згәыразу ирацәаны шыҟоу здыруеит. Убри азыҳәан сақәгәыӷуеит дара ацхыраара схәыҷы Дима ишырҭо. Сария Ҷантуриа хәышықәса лхыҵуеит, лара даниинаркны ДЦП адиагноз лзықәыргылан. Иахьа лан лыцхыраарала дныҟәоит, еиуеиԥшым амедицинатә курсқәагьы дырхысхьеит, аха ареабилитациатә центр импульс аҿы илоураны иҟоу ацхыраара лара лзы зыда ԥсыхәа ыҟам ак акәны иаанхоит. Кристина Сукровскаиа илҳәоит лыԥҳа Сария зегьы дышрызҿлымҳау лыкәша-мыкәша иҟоу шҭылҵаауа, хазы иго ажәақәа шылҳәо. Дызхысраны иҟоу ареабилитациа ҳгәыӷрақәа адаҳҳәалоит, лҳәоит Кристина. Расписали план реабилитации ребенка, то есть что нам необходимо. Это, естественно, занятия физкультуры адаптивной, арт-терапия, сенсорный терапевт, так как у нас сенсорная недостаточность. Вот, логопед-дефектолог, потому что ребенок говорит немного фразами и какие-то отдельные слова. То есть как такового речевого развития у нас нету. Агәы ҳалалратә фонд Ашана еиҳабы Магдина Џьынџьалԥҳа илҳәоит, дара рахь идҵаалаз ахәыҷқәа рҩыџьагьы ареабилитациа рхыжьразы хышәнызқь мааҭ инареиҳаны ԥара шаҭаххо. Иазгәалҭеит Шәачатәи ареабилитациатә центр импульси дареи аусицуразы еиқәшаҳаҭра рнапы шаҵырҩыз. Убри аҳәаақәа ирҭагӡаны ауп иахьа арҭ ахәыҷқәа уахь ицаны ргәабзиара шьақәдырӷәӷәарц алшара злароуазгьы. Реабилитация индивидуалла иазнеиуеит. Дмитрий хкык изыҟарҵоз, Сария даҽа хкык ала ацхыраара лырҭоит. Уи даара аказанакуеит ҳәа сгәы иаанагоит. Иара ацентр аӡбахә ҳаҳахьан, аха асҵәҟьа ибзиоуп, асҵәҟьа алшара дуқәа рымоуп ҳәа ҳгәы иаанагаӡомызт. Иаҳагьы иаҳзааигәоуп ацентр импульс аҿы инарыгӡо амедицина ацхыраара иаҳа иԥсыҽӡам, иаҳҳәозар Москва, мамзаргьы егьырҭ иаҳа иаҳдыруа иҳаҳауа Урыстәылатәи ақалақьқәа раасҭа, убри азы даараӡа ҳара ҳзы игәырӷьароуп абри азы аиқәшаҳаҭра ҳнапы ахьаҵаҳҩыз. Дмитрий Бистаеви Сария Ҷантури рыцхыраара зылшо зегьы шәылшоит дабро ажәа анҵаны SMS аномер 2-2-2 ишәышьҭырц. Аԥара аиагаразы ахархәара ззухо ахсаалагақәа ртәы еилышәкаарц шәылшоит афонд Ашана асайт аҿы. Фатима Гергиаԥҳа, Камила Џьапуаԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра.